na šta to liči? Šta se tu priča? Kakvim se to rječnikom ljudi koriste? Psuje majka. Jedini uspjeh i pravi doseg ovoga sastanka jeste to što smo uspjeli da napravimo neki politički načelni dogovor. Ne pada nam na pamet da potpisujemo na bilo koji način. Zašto bi to činili? Vrag leži u malim stvarima. Vidimo da neki slavodobitno nešto pokušavaju u federaciji da se izvuku, kao moj kolega Komšić koji je svašta nešto natrabunjao. On je bio najnervozniji, on je bio najgoriji. Ima jednu boljku, inače, to sam primijetio radeći sa njim predsjedništvo da ne čita. On jednostavno ne čita neke stvari. I onda se tu napravi cijela skalamerija, cijeli cirkus, ide se gore, zna se da se neće dogovoriti ništa. Unaprijed se zna da je to naprosto potrošenih, ne znam, toliko i toliko galona kerozina, vremena, dnevnica, smještaj